Alright, so time check mga ka-Ikkis, it's 10:15 in the evening. Today is July 7, 2020, and you are still watching Ikkis, the Candon Global Express. Ayan, so time to say goodbye now. Yan, so thank you very much dagiti amin nga nang tarabay nakitin na ko na kaya nakayandingay iti Ikkis the Candon Global Express. Once again, I'm your host Ninyo Gadingan, manipod iti Barangay Talugtog, Siyudad ti Candon, probinsya iti Ilocos Sur. Thank you very much, Thank you very much. Thank you very much. Ayan, so thank you very much kadagiti amin nga sponsors, dagiti supporters iti Ikkis ti Candon, dagiti nagananos nga agbibuya iti programa tayo nga Ikkis ti Candon Express. Ayan, so hanggang sa ulit yan. Yeah, tomorrow hopefully makakapag-broadcast tayo tomorrow night same time. Sapsapa tayo tuta na may mo lang iti wano ata tidug mo lang iti panagkitin na kunay kaya panagiyandingay iti tumunggal may sa kanya tayo ditoy Ikkis the Candon Global Action Center. And so once again, thank you very much and mabuhay kayong lahat. Bye! Let the bass kick.